Terug maats, welcome back everybody. Today we're going to learn Afrikaans, voorsetsels, which means prepositions. 'n Voorsetsel is 'n verhoudingswoord en 'n verbindingswoord. Byvoorbeeld, hy loop om die hoek. Voorbeelde is bo, onder, oor, om, van, by, vir, voor, deur, na, agter, met, na, op, per, teen, ten, uit en in. Hier is 'n paar voorbeelde in sinne. Oor, which means over or across. Ek loop oor die pad. I walk across the road. Hy klim oor die muur. He climbs over the wall. Sy loop oor die papier. She walks over the paper. Nog 'n voorbeeld is voor, in front of or before. Hy loop voor my. He walks in front of me. Ek staan voor die deur. I stand in front of the door. Sy eet voor sy gaan werk. She eats before she goes to work. Which means around. Hy staan om die hoek. He stands around the corner. Hulle loop om die tafel. They walk around the table. Jy hardloop om die paal. You run around the pole. Agter, at the back or behind. Sy sit agter in die kar. She sits in the back of the car. Hy sit agter die deur. He sits behind the door. Ek loop agter mamma. I walk behind mommy. By, at. Ek staan by die klas. I stand at the class. Hy sit by die tafel. He sits at the table. Ons is by die swembad. We are at the swimming pool. Deur, through. Ek stap deur die kantoor. I walk through the office. Hy kyk deur die venster. He looks through the window. Ons stap deur die woud. We walk through the woods. Teen, against. Hy staan teen die muur. He stands against the wall. Ek leun teen die deur. I lean against the door. Sy lê teen die kussing. She lies against the pillow. Met, with. Ons loop met ons stewels. We walk with our boots. Hy speel met sy hond. He plays with his dog. Ek slaap met my nagklere. I sleep with my pajamas. Bo, above or over. Sy staan uit bo die ander. She stands out above the rest. Hy presteer ver bo die res. He achieves far above the rest. Ek verkies sout bo soet. I prefer savory over sweet. Na, at or to. Ek kyk na die klas. I look at the class. Hy stap na die kar toe. He walks to the car. Ons gaan na die winkel. We go to the shop. Per or per. Ek ry per bus. I ride per bus. Hulle reis per trein. They travel per train. Jy loop per voet. You walk per foot. In. Hy staan in die deur. He stands in the door. Ek kyk in die yskas. I look in the fridge. Ons sit in die kar. We sit in the car. Uit, out. Sy loop uit die kamer uit. She walks out of the room. Die muis spring uit die gat. The mouse jumps out of the hole. Haal jou hand uit jou sak. Take your hand out of your pocket. 10. In favor or at least. Ek is ten gunste daarvan. I am in favor thereof. Hy lyk ten minste gelukkig. He at least looks happy. Op, which means on. Sit jou hoed op jou kop. Put your hat on your head. Die kos is op die tafel. The food is on the table. Jou klere
is op jou bed. Your clothes is on your bed. Van, which means to or from. Hy hou van speel. He likes to play. Ek kom van Benoni. I come from Benoni. Ek loop van die huis na die bus. I walk from the house to the bus. Vir, which means for or to. Sy gaan vir 'n ondersoek. She goes for an examination. Ek is lief vir jou. I love you. Skryf vir my 'n brief. Write me a letter. I hope this helped you a lot. Ek hoop regtig hierdie het baie gehelp. Ek gaan nou 'n paar voorbeelde van sinne gee en jy moet die regte voorsetsels insit. I am now going to give you a few sentences, examples of prepositions, and you have to choose the correct preposition for the sentence. Here we go. Ek hoop julle het dit reg gekry. Die antwoorde is: ek sit op my bed. Hy loop in die tuin. Sy staan voor die deur. Now let us see if you can do these sentences. Goed maats, die antwoorde is: ek sit by my tafel. Hy kyk oor die berge. Sy reis per bus. Baie mooi, kom ons kyk nou na die antwoorde. Ons loop om die kar. Jy sit in die kamer. Ek staan agter jou. Kyk nou of jy hierdie sinne reg kan kry. Goed maats, kom ons kyk. Hy kyk deur die venster. Sy gaan na die konsert toe. Ek slaap met my nagklere. Hier is die korrekte antwoorde. Hy sit op die stoel. Sy skryf 'n brief vir jou. Dit is van my af.
Het jy dit reg gekry? Kom ons kyk. Ek is by die skool. Sy ry met die bus. Ek skryf in my boek. Well done, everybody. I hope you could do the sentences on your own. I am so proud of you. Next time, we're going to learn some more Afrikaans. Volgende keer gaan ons nog Afrikaans leer. Please be on the lookout for my next video so we can learn some more. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for all your hard work, guys. Take care, be blessed and be safe. Thank you, bye.